E whā ngā kapa pāwhutu pōro o Aotearoa ko wehe atu ki kōtirana mo te whakataetai ipu o te ao. I haere atu mātou ki te papa wakarererangi i te ata nei, ki te kapuake i ngā whakaaro o ngā kai tākoro i mua i tā rātou haere, anei te pūrongo ara paira tāwhai. He moemoea i tata hau kotihia e nā mahi aru aumoko, engari kua puawai. Pai ana, hari kona te tima, tai wawe mai nāpo ki te hōtera, me te hiahia te wehe atu. E whānā kapa o Aotearoa e wehe atu ana ki Kotirana ki te whakataetai kapu pāwhutu pōro o te ao. He rua te kaumāwhitu nā iwi o te ao kua uru atu ki tēnei whakataetai. Nā tērā kua nākau nuia Aotearoa ki te whakanunu kia puta ko ora tau ihu. I whakatihi mātou no Waikato ia rā, haere ki te whare pakari tinana, me ngā whira i whakatihi ngā nekehanga mo te pā. Kua roa i nei kapa e rua e whakataetai ana mo te turanga toa o te ao. Engari kua whānui ake te whakataetai, kua whanake hoki ko e tahi kapa anō. He tino kaha te tima o Singapore, prakatihi kaha Narawa, no reira ko tira tētahi tima me tino mātaki mātou. Engari hei tāna kai tākaro nei kua rite rātau. Ai, whakapono anau ka tae mātou. I tērā wiki i kōrero mātou o te karere kia Tyler Nathan Won, te pōtiki o te kapa wahine o Aotearoa. I tērā wā ārika katoa ia te haere. I can't believe I'm going today. This was my dream to make this team and I've made it, so it's pretty awesome that I'm going now. Hei te rā apa e tū mai nei ka tūwhera te whakataetai kapu pāwhutu pōro o te ao. Rapara tāwhai te karere.